है दस्त क़िबला नुमा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Govoro bičanog Mesija alejsalam u Ludihana. 4. novembar 1905. godina i sada je 8. dio. Dalje on kaže: još jedna stvar vrijedna spomena, ja bih bio nezahvalan ako ne spominjam to što živimo po milost Božje pod vlašću koje osigurava mir svuda i omogućava potpuno sloboda propagirati i širiti našu vjeru. I mi imamo sredstava, sve vrsta sredstava da bi završili taj dužnost. I može li biti veće slobode od one koju javno kritiziramo hrišćanstvo i niko nas u tome ne sprečava. Ali prije je bio doba i postoji još neki ljudi koji su tada živjeli i tada muslimani nisu mogli da uči azan u svoje džamijama i da ne govorim o drugim sankcijama. Nismo mogli jesti halal stvari. Nije bio formalni istraga. Znači, bije su zabranjeno i nije niko pomogao od vlada. Zašto nisu dozvolili? Ali ovo je Božje blagodat. Sada živimo sa Božjom milošću pod vlada koja je oslobođa od ovakve sve nedostataka. Ova vlada voli mir. Oni nemaju neka prigovor ali nešto što postoji različite religije. I njihova zakon je svaka religija ima sloboda i može završiti svoju dužnost. Pošto ovo je sada Božji plan da naša poruka stigne svugdje. I ovo Allah učinio je da smo rođeni u ovom carstvu. Mi se vidimo ovoj vladi baš kao što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem divio vladavini Noširvan. Danas i mi imamo ponos na ovo vladi, pošto kada dolazi na mjesto gdje se pojavi Božji poslanik i tamo već počne da stigne ovo pravda i istina. I tamo već počne da se polako širi, da pojavi kvaliteti na taj zemlji. Kao što je bio i kaže čak i prije nego što se Božji poslanici pojavi, tamo već pojavi taj kao neka vjetar ili nešto ovako, znači da tamo već počne da se sprema taj mjesto. Mogu sa sigurnošću reći da je sadašnja vlada daleko bolja od carstva Rima u
Isa a.s. u doba Isusa. Njihova zakon je sličan. Ali ako vidimo sa pravdom, ova vlada ima takav zakon da oni ne pravi razlika. I kod ovo vladavina Rimljena se nalazila divlji dio i isto oni su kod njih se nalazilo kukavičluk. Zašto? Oni su bojali od Židova i stavili su Božije sluga Isa a.s. iza rešetka iz straha od Židova. I sličan slučaj pokrenut je protiv meni s tom razlikom, dok su slučaj protiv Isa a.s. pokretali Židovi. U mom slučaju to je bio časni doktor, to jeste doktor Martin Clark, on bio isto svećnik, koji mi je optužio za pokušaj ubistva. Dokazi koji je prikupio činili su se temeljitima toliko da su čak i ovi molvi, znači ovo hođe, Muhammad Hussain Batalvi, koji je bio lučini neprijatelji ovog džamata, pojavio se kao svjedok i dao sve od sebe da uspostavi slučaj protiv meni. Slučaj je saslušao kapetan Douglas, zamjenik komisar Gurdaspur, koji je sada postavljen vjerovatno u Šimli, to je jedan grad. Slučaj je uredno saslušan i završen i sve svjedoci protiv mene proizvedeni su se velikom brojem i oni su trudili sa sve svoje sredstava da bi mene stavili u zatvor za život ili čak da bi mene vodili do smrt. Da bi oni postigli, da bi uspjeli da daju njega smrtna kazna zbog toga. Ali baš kao i Allah upozorio me na slučaj, tako mi je i on otkrio unaprijed da ću biti oslobođen. Veliki broj ljudi koji pripadaju mom džamatu znali su za ovu preskazanje. Da će on da običajni Mesija alaih salam, on će biti slobodan od ovog. Kada je slučaj dostigao fazu kada je tužilaštvu, a moje protivnici su vjerovali da će sudac predati slučaj sjednicama, rekao je kapetan Douglas za policijski nadzornik da je izgleda slučaj bio namješten i nije mogao vjerovati da takav ikad je pokušan i da je optuženi poslao nekoga da ubije dr. Martin Clark. Je rekao treba da ponovo istražite taj slučaj ponovo. I ovo bio doba kada svi moji neprijatelji, oni su skupa planirali protiv mene i oni i koji su mislili da Allah sluša njihove dove, oni su plačuće, oni su molili
protiv mene, da ja dobim neka kazna. Ali ko se može boriti protiv Allaha? I također znam da su neki ljudi prišli kapetan Douglasu i pokušali utisati na njega, ali on im je, pošto je bio pravedan i pošten sudac, rekao da ne može biti stranka takvog bijesa. Da bi kršćani su pokušali da on sluša, ni da bi zbog religija i da bi njega običani Mesija alejhi selam dobio kazna, ali taj sudac nije slušao. Onda dalje on kaže ukratko, kada je slučaj povjeran kapetan poslao taj slučaj kod kapetan Le Marchand i na ponovo istragu pozvao je Abdul Hamid. Abdul Hamid bio taj čovjek koji je optužio običani Mesija alejhi selam da je njega on poslao da ubi taj gospodin dr. Martin Clark. I rekao mu na ponovnu istragu. Pozvao je Abdul Hamid i rekao mu da kaže istinu. Abdul Hamid ponovio istu stvar, istu staru priču koju je ispričao prije zamjenik komisara. Ali i dao ista izjava kao je dao i ranije. Ali kada kapetan on rekao ti treba da kažeš istinu. I onda taj Abdul Hamid počeo je plakati i pao pred noge kapetan i molio za zaštitu. I on njega se umirio i rekao mu da nastavi. I onda on dalje on kaže on bio primoran. Običani Mesija alejhi selam nije poslao da ikoga ubije. I kapetan je bio presretan zbog ove izjave i poslao je telegram zamjenik komisar. Za taj sud je on poslao telegram, znači na brzini post poruka da je ja sam našao istina. I tako oni su vodili taj slučaj opet u Gurdaspor i kapetan Le Marchand po zakletvom on pričao on dao svoje izjava i taj sudac kada je sudija saznao, on bio puno sretan i bio mnogo ljut na kršćanima, pošto oni su dali mnogi ovi lažni svjedočenje i zato on bio ljut na kršćanima koji su to imali, dao lažni dokaze protiv mene, obraćajući se meni, da on rekao da imam pravo podići tužbu protiv njih, ali ja sam rekao moja tužba protiv njih je na nebu, pošto ja ne volim da vodim takvi postupci na sud. I taj sudac Douglas on napisao taj odluka, taj presuda i obraćujući mi se rekao čestitam, oslobođeni ste, neka bude blagoslovljen. Vidite kakva je lepota kod ovo vladina, da oni ne pravi nikakva razlika kada je pitanje za pravda među kršćani ili među drugima. Ja gledam da cijeli svijet se okrenuo protiv mene i kada i svi su bili spremni da pravi šteta, da donesu neke probleme protiv mene, ali ovo je samo Bog koja pomaže i zaštiti svoje
pravi sluge. Ovo je govorio još traje, onda inšallah sljedeći put. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah.